jutro, evo digli smo se. Došao Želja, idemo, Želja došao. Želja, di idemo? Idemo u Karin. A? Karin trening centar kod Danijela Kolesarića. Dobro. Danas imamo druženje. Cuga, klopa. Tako. Dečkima iz Bjelovara. Štotošca. Šta će biti? MX Dubrava, apsolutno. Čekaj, šta će biti za jesti danas dole? Danas Silva evo priprema. Silva, šta ima za jesti danas? Pa imamo lagano mesića za roštilj, ima vratine, ima cavarskog, tako miješano. Miješano. Evo, još je zora, šta, kako bi to rekao Želja, Rano jutro. Rano jutro, jebi ga, škrićemo za Karin dole i vidit ćemo danas. Biće zanimljivo, tako? Ima materijala za sve. Biće materijala, da snimit, da. A, evo ga. Želja, točimo? Da, gotovo je. Točimo na motoru. Idemo prijatelja Dušana Petranovića pokupiti. Idemo dalje. Dušana Petranović? Da. Evo Emel je tu isto, zvijezda. Emile, di idemo danas? Danas idemo na upoznavanje prirode i društva. Di u? Pa u jedan zaseok u Obrovcu. U Obrovčkom zaleđu tamo. Želja, Može i meni tirovski. šta radimo? Neću ja ti rok podrivat cijel dan, bok ti ja Možemo ne. kupiti marendu. Marendas danas, evo sad ćemo uzeti tu marendu i onda idemo Idemo pojest pa dole kod Danijela. Želja, šta je ovo, utrke neke po cesti? A nije, baca rukavicu, a ne mora niš. Ne mora ništa. Ma ne mora niš. Ne mora niš. Ma gotovo, starli, gotovo. Evo ga, još malo i stigli smo u Karin. Čekamo tu Wilsona, znači sad će Vili doći i onda krećemo dole se spremat. Stigli smo, jel tako Brle? Tako je. Evo Brle tovari stvari, znači sad se spremamo, idemo na vožnju. Radoš, jesi spreman? Radoš je tu. A? Gdje si je Brle? Sad Brle sad ide s očionu, ono što sam zadnji put pričao. Znači kad dođete tu, onda tu se možete presući. Brle? Da. I? Lijepo složeno ovo sve, jel tako? To je kod Danijela sve par excellence. Košaru se lipo si doli napravo košaru, jel tako? Tako je. A? Da. Sve znači... To je to, idemo sad spremati i onda idemo u vožnju, idemo gore u kamenje, šta bi se reklo. Nalazimo se kod glavnog organizatora, ovako i po šumi bježi. Recite, šta je današnji dan? Što vas zanima? Koliko nas ima? A, nema pojma, 15, 17, 20. 20? Nismo još svi došli. Da. Ima nas, koliko treba. Dobro. Brle, Da. šta očekujete? O ništa, lijep dan, provod, Rešetku. vožnju. Rešetku ispod ugljena, jel? Eli Želja? Ivane? Znaš kad zadnji puta rešetku? Evo, čekamo vožnicu, fino, lagano, na burici da nas propuše. I dobro? Zadnji put kad je bila bura, išli sam super novu, jel tako? Zadnji put kad je bila bura, nismo mi iz kombija izašli, nego se napili Da, po da, čepnovi. išli, da. Bili ste super novu, jel? Motori u kombiju. A možda je bila. Evo, mi smo navikli, nama bura dobro dođe, malo ove komarce rastjera. Ovo su ozljede. To su čisti kroseri, to su čisti kroseri. Evo ga, spremamo se. Došli su još neki dečki iz Splita. Game of Stones. Evo i Hora čeka. Hori! Jel motor spreman? Kako smo se jučer dogovorili, tako? To je to, evo, svaka čast, čestitam, bravo, odlično. Da, sve spremno, idemo, ima nas baš dosta. Brle. Ajde. Reho je spreman. Naravno, prijatelj, uvijek. Rođen spreman. Uvijek. Evo ga, startamo, krećemo. Evo ga, sad ćemo pun gas derat. Glavni organizator današnjeg dana, imamo oko 20 motora, sigurno, jel? Evo tu, da, Rado, tu vidimo to. Motora, Bjelovar. Iz Bjelovara. Iz Solina. Brle. Iz Gospića. MX Dubrava, Otočac. Ima nas baš dosta. To je to.
Ajmo Vili! Idemo, bravo! Evo ga gazda, krećemo, ali tako? Može gazda? Ja i ti sami se vozimo, evo. Gdje su ljudi? Evo tako. Oho! Ti si ove namazao gore, sve. Pa što ću? Svaka čast, evo ruke još jedan. Svaka čast, Vili. Majku jebe, izgleda jednostavno. Gaz, 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 bravo! Da ne. Vili, samo se pusti, nemoj se porcija! Pusti ga, slobodno, nemoj, pusti ga!
Ne ide? Ajde. Da. Ajde čekaj da ovo spenjem. Malo da izvidim, jebi ga, ne mogu se sad. Vidite sad. Gledaj sad, kako će sad ići. Čekajte, što je ovo bilo? A to je bila tehnička greška. Tehnička greška. Da jebem joj majku pitu. Da vidiš ti. Sve sam prošao i ovdje. Još sam ti ja dole pomogao. Ti si mi pomogao. Pa dole, kad sam te gurno malo da izđeš. Ali dobar si. Dobar. Ajde. Pa imaš putanju, ajde. Dole! Je to nešto opasno? Krvo i oni smo već gore. A? Krvo i oni smo već gore. Nema, aha.
drži. Kaj baba voziš? Gospodine, pa vi ste ustrašili. Ovo je dobar, da. To je to, stigli smo, sad idemo jest, znači top dan, odličan, vidit ćete sve. A evo nas, gotova vožnja, gotova. Znači sad idemo jest. Ajde u kurac. Evo ga, znači dim oko nas, Magla. kraj videa, zabava na vidiku, Brle je tu, Brle, šta možeš reći o današnjem danu? Top. O, evo ga, gotovo, kraj dana, znači prekrasna vožnja danas u Karinu kod Danijela, hvala Danijelu što nas je pozvao i Iliću, znači svima dečkima iz Karina, bilo je prekrasno, evo sad idemo to malo pojesti i tu je Horaček s nama. Horaček, kako je bilo danas? O, danas, top. Top. Zadovoljno. Društvo, piće, roštilj, gazda je tu, Dani. Gazda? Gazda je gladan peko do sad, vidi. Dobro, gazda. Bolje sam od Brajovića, pogledaj ovo. Molim vas, pogledajte ovo. Sejo. Roni, Ej, kako je bilo danas? super, fali mliječne kiseline. Dobro, ali zadovoljno sve, Je, jel? super. Znači organizacija top. Super. Da. Pozdravite Mesara, najjače. Pohvala je najveća za njega. Evo nas, Evo nas, tu smo opet. Extreme Enduro Solim. Kako je bilo danas? Top. Zadovoljno. Spasio si nas. Da. Spasio si nas danas. Bit ćemo na televiziji. Evo, Spasitelju moj. to je to. To sam ti me vratio. Idemo. Bit ćemo na televiziji, gledajte Dnevnik u 8. U 8. Ekipa ovdje, znači, evo ga. Dobro. Evo, prvi će nešto reći gospodin Brle, ja mislim da je on danas... Evo, Brle, kako je bilo danas? Dobro. Odlično. Zadovoljno. Super. Kako je bilo meso? Dečki, ja vas pozdravljam, vidimo se skoro. Vi, gospodine, kako je bilo? Ja malo popratio sam malo ekipu. Meso je bilo kvalitetno, stiglo je iz Otočca, 16 kila mesa, nema šanse da se pojede, znači fali nas, bit će 15 još. Mesice Jerković, pretplati Hvala se na lijepo. kanal. Mesa prva liga. Pretplati se Hvala na lijepo. kanal. Mesa prva liga. What do you do?